Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kakasi Students Union West Jaintia Hills District hapo kajing lam jong Presiden ubat lat par singkrem menta kasngi kila penem joria kajing syak berngem bersen bat kajing syak pendek jong ki parado parasnam hagi than kapu jong ka blok 1 hagi pulit asam bat hagi jait benreu karbi haba keren syakilat pathai khubor nakaleng u General Secretary kaseng ubat Leningrad Daryang ulaong bakasor kar kadai ban pet lang yaki wegisnong ki badan hak hapun Ombakan petang ya kisnong kiba kitip kerteng, namar kisnong penar haka blok 1, kidon hadu laipang reuteli, kibadan hajan ka kaput bat ka asam. Ula ong baki pulit jong ka jela kem jupa tiaw ban hiar sya kisnong kiba syam jing bat syak pendek barabor hai ki pulit asam. Nakalang u presiden ula ong bahaki ni kisngi ki baladem, uwe urang basnong jong ka wei na kisnong kaput, ula syak berngem berset haki jait benreu karbi. Hakaba kila berngem bakin syem ya kajing embat rabor ya u tang nakadaw ba ulalet cha kajing lang balakot dagaseng hakasnong umtung. Man khadru terik khasan terik nang yo ai pun kol siteng min nang yo ai pun kol nang wei rubat nang nampak botek proten ba jadi lu kerbi ki berngem berset hadu bakin syem jing min kitna yo utang ngadaw ba wan cha kajing lang balakot dagaseng harus mengutuk. Di berbor kejadian hukumnya, bah setiap bagi lawan yang belum pagi dikasih, bisa permitin lagi, bisa bermain bersih. Berbor ini apa dia bisa bermain bisa bersih, dan pernah operasian bisa lihat dia kenduk di bor listrik, bersihnya lagi, ban faktur kelar ya kena bisa bermain. Akpor disi bermain. I sargaron ile rendu na yana seng hak to ko de ci apal ngem ni pardo pasman jumi de na kalian jogo la omba un ya kren mo o disi jum ka west ka biang lo Henry kata ni ya kren te ko poisa nang to ba de syahmat ka jia kum jubi kan ni sya kan de sya na kalian jumi na kalian dia dua jantia ba ka kum iu la sinti daga Yesus sengkemi kan Yesus tikasa aga ada Yesus sengkemi ke iki di bawah pakai ga iu kini ni apa dia dalam kini ki beriu pernah stage time lakuan kita buat semua sa asam kita sepenar pun tep tentunya kita lagi ipi lu kita dalam situ bentar kita sedang Malu suam kes kisah perbor tu lagi asam man terbor asam dan tadi juga sudah. Musuh kita epic asam, malu kisah berngem nata kimpan stay banila epic itu jongga asam. Dari minta usnefan hal tiga MBC beladet otomus langsung jawab karbi iklim lagi tepsu nata kada ubi kita berngem punjai. Malu kira pak ban dong kita dia apa pakah ini kuat sudah saya berngem punjus. Karbi polisi ni kecing pedik kawan kita yang polis asam kita harus kita Tan blogwan kibala hatu kisnong kana kibo ikem jing sa pedik jogi kisnong khasi kana do situ kono ne raki odo klang bachna trep bachna yiro ki habar siu khajna raki pom ni ki dia group bachna yiro bentar kamru ki habar siu khajna plus asam raki kama bos ye group hab siu khajna raki rep jhor raki rep kubaw khawru banlekin dalom e kata plus asam krom khajna Bakin le iyo le hat sikiyo peran kita sedang situ ru ki habar siu bayar laspa saspa angka bala da kitip kini di polis asam bagi beliau dan beratain blok 1 kilet sikijing lang kilet sesuai kilet sikijing lang bagi kod dan bagi latih bakal asam kan ka wat baano man pun bersih bisa pendik ban Ikir paru yang serta menghadiah bahkan pet bahapa marba kimdei ban pet tang bisnong kiba kitip kerteng marba kipun bisnong penat haga thain blok 1 ban kitip dan dulu laju dulu tadi bisnong penat kiba yang maksida berga asam karbi yang long karbi yang long lu marba kidawa ada jong stir nata kana betul kikwa matan he uput jongki ban watur sudu bisnong penat ban nah nomor ni kedau
kejingnya kepada mentar lomba kita bro kisnong karbi kiba mar khap bat kisnong pernah bat kita hibur sin kita kinong petut kinong penting ada ki petut mekiru kitu sepulis asamba kini ki pernah kile syakhan duli dan kile syajwai na kita kejing lang bat ndak kilawan kisah wan pulis asam ban berngem mikir orang masnong berngem mikir orang kitkam snong bat penting what ban set along ikiru what iki kethe kenaro ki pedik da jingri jongi beliau pernah besok suturu bakila imun ban ra yung besi ki surah al-gara da kimon ban bang belang ki surah al-gara kita kejing jong snong pernah bat bolsin ni ki polis jongi bat ki don seneng kimju patiau ban hier sikti ki snong pernah ki bahasa jing sebenarnya bahasa pendik berbor polis asal di kerpa ini jika sekolah sekarang mahalia di bawah polis departemen juga bahkan pak di video juga bolsin pada pahara sih kisnong kita pun duduk lagi duduk di kisnong red kisnong he bat bolsin ini video itu kita di imda garap karyan bat henry ki bolsin ini jinggrap di kicung jingtep jongkiru bolsin bisa cak penjual lagi di video karbi teng kita ni kita belum jongki teng what iki jingtep belum kilai penprat sekali kah jongki kita di jingnya jongki berperan wasong sutai but kumau sam niru ngai kerwo ba yaki polis asam pat kumjuru yaki video karbi ki ba ini sudu kita senong penar ba keno kepan ibor mar ba niru ninang himan pada ibor hendrei kan bagi dang yasa sungha perkunno ijing la jongki mar ba niru ngimkwa tanpa man super ngim mar ngimla ban sa pe gejing terha jongki pradok prasam jongki di sudu kita wat kwa bahkan poi kepor begini usnam mar kata dalile rugi kwa banja pemita kecak jinja tes kuelu ba ki blog sedikit hap hadu lai la kama dan ki iraka sile mentang dan jong doloi iraka yang bat ni doloi bat suwe doloi minta mena ki berai ba kelabang ke iraka labang nang tulut ke bal aja na do muswa bagi kini pun ja nok doloi labang nang tulut tahu pernah bahar jom Muslim, lakukan program hati sedang lamaran, bahalawan saki dosi em jom JHNC, berkiwi KMC, berngaruh ngalak saki, bagi JHNC kelak muncul, yau doloi, jom ilaka labang nang belut, bagi ajit, yau doloi acting doloi, hendai hidup mendapat bapala kalau beli ke JHNC, kamlak banai sanat yau tayu doloi, marbala jin bagi dayok lau jom doloi, kirayok ban register di cekah di putra jongki iki lingkha di kantor jongki pada suatu time kilayo ban register ling ban sana doloi nrai terpalu ke JHC bas no ban doloi ban ai di sana yo ne doloi baga bagi beliau jong labang nang pulut kila jit bat kidon hodok la video television kila muncul yo way acting doloi bat nrai ke JHC pat aduh kita kampan lapan ayat sanat tengi kerpat negeri kasih ke JHC bakas ngapawan anak sanat dia doloi kena bakan besok ya gitu kinong sinong situ bikin yo ban register ya kijaga kita dilekhan kantor lagi bahkan bakin yo ban hamno sepot sinong pernah nama kan belum mentah seasa makin ham semai karya makin ham kidang sak ke umdum hendai gibriu situ betan gibriu penari ikwa iban terus kok karya dari lelu kimkwa benda seasa maradok musuharu kidai di ginau Meghalaya ikran itu di dekat benar ku bagi ikran bagi diim ku bagi im kerti ku dusturu ku johi dan kipwa panhab sepo asam bat kipwa hinu dan nelu ban bersak baik kumjo jingga stop joki kipwa ban nong Meghalaya bapaka kena bagi sup kinyo ban imsuk imsan kinyo ban yang ku bagi julong him suha ban jian. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.